constituency by Shivajola district Gengine, Anasa Kayo, Bubagra, respected Bubagra Shine, Horas, Bikram Kishore Manikya Deborma, Mone Exo Marotomo, Je Oitihasik, Shildine, Horo Bisakono Jogaibari, Rauno, School Mato, Shildine Bubagra Nepal, PALAKHA112TH Bagina Shildine, Achaima Nagawa. Hai, kota kamu Amtoli Bulakati constituency ni Bibag Panchayati Police Council member of Potong Kota Malda Phika আর বিশেষ খাইলেশন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন থাকে নাং হলিনেশন আছে বড় বড় খবরই মালিয়া এমনশিনে দিয়ে বড় পাকবো মিনিমাম 3000 এর উপর খবরশিন বড় Awan pura ang pagkamay sini Tipra Motho ni Sar Buddha Debrmano. Awan pura ko ini ang sini Sar Pradip Debrmano. Awan pura ang pagkamay sini Sar Santi Debrmano. Awan pura ang hadahay kaitinay sini Sar Rupananda Debrmano. Sampai pada sini Bubagra di Bikram di Mumbai eklit dirapota palon khale ne angkai tabang sarna koinai sini Maharaja Agni tula Milton de Burma Patroti Jagaw tabuk se kebe raga sabo ani sengitang kangke omo hai talika hamyani ko hasakawa keri amani bagai jara palai nei rak raja ni Achaima sal palai nei rak siklarong ne kabangkuk borona hainai sal roga bo bosongno jatino lama thulungnai boroni bisi ngene neta bongnai mukhyamantri bongnai जोंहाय जरा साल खेख्लायजाक बुहुरु थांनो थिकरै जोंनि दायित्व परीक्षा ताइसे ताबो कर'नानि जालापोला दा फाइनाल सालनि जे वानसमु जातिनो मोथांनानै आबो सिखलायलांनि जानोसै